To je sad onaj šematski prikaz, vi spekulumom, znači prilazite tom grliću, radi se, kažem sada, dilatacija. A šta je ono što vi vidite kada otvorite? Vidimo deo grlića. Dobro, sad se i uglavnom većina tih, ovo je cerviks, grlić, većina intervencija se izvodi pod ultrazvukom, tako da je i pitanje na neki način i pouzdanost i mnogo jači, jer imate vizualnu sliku šta u tom trenutku radite. Ne radite ono što bi se reklo na slep. Ovo je ulazite u kanal sa instrumentom koji se zove kanila i pod vakumom, bukvalno, izvlačite delove ploda sa posteljicom. Znači, ovaj snimak je realan? Da, ovo je realan snimak i ovo je nešto što bih ja sigurno u tom, ovo je sad kireta, kada vi ostatke ploda, posteljice i krvi koaguluma kiretažom evakuišete iz ove materične šupljine. I ovo je film koji ovo su abort klešta, kada u situaciji kada se prekid trudnoće ne radi sa kanilom, onda sa ovim abort kleštima bukvalno delovi prvo ekstremiteta, onda i trupa, glave izvlače iz... Evo, koliko god da je vama sada teško ovo što... Ovo ni jedan muškarac neće da gleda. Pa, znate, vidite, ja sad gledam kako u studiju svi sklanjaju glavu. Ne, to svako treba. Znate, sad je pitanje koliko bi ovakvi snimci bi mogli da odvrate te trudnice u tom trenutku i buduće majke od samog čina, ali ono što je evidentno da je to je ta realnost. Ja ne znam kako ste vi došli do ovog snimka. Ne, ovo je kompjuterski. Plač nerođenog deteta je neuporedivo teži.